E pa drugari, dobrodošli u novi video. Testiramo danas mašinu sa kojom prskamo protiv korova. Snimali smo već takav video na kanalu, ali uvijek neki generalno probleme imamo, pa stoga ostanite tu i uskoro krećemo sa videom. E pa ljudi, došao nam još jedan prijatelj kanala ili ti sponsor kanala, u pitanju je firma Agrim koja se bavi proizvodnjom i prodajom, odnosno više prodajom, ajde ne proizvodnjom, a to je prodajom traktorskih delova, traktorske opreme, kozmetike uz automobile, svašta nešto. U opisu vam je link sa 5% popusta uz moj kod. Kod je Paunić, tako da slobodno kliknite i odaberite nešto za sebe, za svog ljubimca, za svoju mašinu. Imaju i zaista raznovrsnu opremu, gotovo svaki deo na stanju, ono što se kaže od igle do lokomotive za vašu mašinu, tako da nemoj da propustite, a da ne pogledate iz njihovog asortimana, klikom na link, ne samo da dobijate jeftinije neki proizvod, nego i podržavate mene i činite ovu saradnju dugovečnijom. Tako da, link je u opisu ovog klipa. Curi dole. Dole ne može curi, curi ovo. Dakle, već smo snimali ovakvu mašinu, ali ajde, eto, vidim da par ljudi pita. Uglavnom, ovde se deli, odnosno produžava na 180 stepeni i ovde je feder radi udarka u stablo. Udarca u stablo gde se ovo vraća i ponovo, ovo vam je isključivo mašina koju koristimo za prskanje protiv korova i kači se na ovaj ram dole na ovu ploču od menjača. Sama izrada ovoga je koštala 100 eura. Vidim da me dosta ljudi pitaju da li pravim. Ne pravim, ne bavimo se tim, ovo je kupljeno. Znam da čovek koji je to radio više ne radi, ali ovo možda napravi bilo ko. Kao što vidite, vremenom ove zajebancije znaju da zezaju kao što sad zezaju, ali čisto da znate, imate ovo crijevo jednim dijelom koje povezujete, znači tamo na, evo vidite, čangrlja maska. I evo na koliko radi na leru, to jest na kom pritisku ulja, tako da ispiranje mnogo znači. Dobro je, bravo, bolje. Testiramo mašinu da bi kasnije svakako mogli da je ubacimo u pogon. Bolje kažem da bi mogli da upotrebljavamo, jer je vreme da se ponovo pokosi od ovih kiša, a nakon toga između redova da se oprska protiv korova. I evo još jedan kadar. Što vidite i sami, testiramo ovo da možemo da vidimo kako baca maglu, jer ne sme da baca maglu na stablo, nego isključivo na korov između dva stabla. Snimao sam ovaj video, ali evo opet imamo neki problemčić, pa da vam čisto snimim. U pitanju je, kao što sam rekao, mašina koja košta 100 eura, mislim mašina, ne mogu li da je nazove mašina, nego više prskalica protiv korova ili za prskanje protiv korova, ali uglavnom ove mlaznice i dizne nisu nekog velikog kvaliteta, pa znaju da generalno prave problem. Sama montaža na traktor traje neki 10 minuta, više izgubite vremena tako što šrafove morate da odvijete onu ploču ispod
gdje bukvalno vidite menjač, odnosno zamajac. Ali eto, čisto da vidite. Ćale sad podešava, pa vam ja iz ovog ugla hoću malo posnimim celu situaciju. Izvinjavam se što nema često videa sa IMT-om, ali eto, ubacili smo i neki drugačiji kontent, ali nam je vreme za ponovnu probu. Evo vidite, pored ide. Uglavnom, znači pre bilo kakvog probanja ili odlaska u njivu istestirajte svoju mašinu, da li to tanjirača, plug ili bilo šta, obavezno ovo testirajte. Naravno, kada smo već na IMT videu, voleo bih da spomenem i nove prijatelje kanala, a to je firma Agrim koja se bavi prodajom traktorskih delova, traktorske opreme, ulja, maziva i koje kakve kozmetike za automobile. Pa stoga imate link ispod gdje oni i ja zajedno sa njima podržavamo vas i omogućavamo da jeftinije kupite neke proizvode na njihovom online shopu agrim.rs. U pitanju je firma Agrim iz Zrenjanina i imate link sa 5% popusta. Kliknite na link, a ostale prijatelje kanala gledamo u sljedećem kadru. Drugari, sponzor ovog videa je dobro poznati armitechstore.d. U opisu vam je prvi link, uz kod Paunić imate 15% popusta na kupovinu lampi, što za voće, što za šarafanje, što za mehanizaciju, što za avanture ili bilo šta. Prvi link čekirajte, imate svašta na njihovom sajtu da kupite, uglavnom proizvode lampe sa dometom od 250 do 750 metara, tako da nemoj da propustite. Tu nam je i dobro poznati Car Vertical, imate u opisu 20% popusta na provjeru automobila po šasiji, a i dobro poznati ako hoćete inkognito po netu da surfujete, da skidate torrente, da gledate Netflix full otključan, tu je dobro poznati Surfshark VPN i uz kod IMT imate 83% popusta i 3 mjeseca fraj. Ajmo na video. Drugari, ukoliko vam je potreban kvalitetan video nadzor, alarmni sistemi, LED rasveta, Eurovik DO Pančevo, svi podaci će biti u opisu klipa. Znači, ovdje su vam najkvalitetnije vrste video nadzora, od Hikvisiona, Dahue, raznih adaptera, suporta, LED traka, alarmnih sistema. Tu su jedni od najpoznatijih, to je Paradox varijanta. Svi znate, znači, da se tako nešto ugrađuje po klipovima. Evo, još jedan put da vam raširim sliku. Znači, slobodno, Eurovik DO Pančevo, adresa i broj telefona će vam biti ovdje, kao i sajt u opisu klipa. Svi koji se registruju, znači, u brzom roku, Eurovik DO, registrujete se, poručite bilo šta, slobodno, ja sam uzeo, imate 10% popusta na kupovinu, ono što je od osnovnih podataka bitno, ime, prezime, adresa, mail, sve ostalo, i slobodno. Također možete lično da preuzmete ili na kućnu adresu. Još jedan put, Eurovik DO, u opisu vam je link, 10% popusta, registrujte se, ljubim vas brat. Ćao se.
Kako radi? Pa nisu isti. A ne smijem ovaj da diram, jebi ga. Evo ga tu dole. Kako je to sito, da vidimo, ej. Kako izgleda to sito? Tako da ti pravim manut, jedan. Savci jedan. A ja. Tako da ima. To je to. Samo da ima da ne... Inače, koristi se ljudi samo jedna radi prskanja protiv korova. Već sam snimao ovakav video. Jesi uspeo? Opet zajebava. Uglavnom, probat ćemo da naštelujemo i da vam na kraju pustim generalno kadar kako to treba da radi. Sada Ćale ispituje i dalje ima problema, znači, sa štelovanjem smera na ovoj diznici, ali eto čisto. Da, kome se sviđa ovaj kontent i jako nastavljamo sa IMT-om ponovo, kreće sezona. Rana kajsija završena, krećemo sa kasnijom, vidjet ćete za jedno 10-ak dana video o tome. Krećemo i video sa pijacom, i sa branjem, i sa pakovanjem, i sa tovarenjem, pa ćete biti upućeni generalno u sve. Naravno, ostavite like, ostavite subscribe, zapratite me na Instagramu. Svi linkovi od prijatelja kanala su vam u opisu, a mi se vidimo u nekoj narednoj priči.